Pepin cirkus. Predivan je sunčani dan. Pepa i njezini prijatelji došli su u posjet Pepinoj baki i djedu. Što je to? Pepin djed postavlja veliki prugasti šator u vrtu. To je cirkus! Djede, možemo li vidjeti cirkus? Cirkus, Pepa? Ovdje nema cirkusa. Zašto onda imate veliki prugasti šator? Taj šator je za bakinu vrtnu zabavu. O, što je vrtna zabava? Kada mnogo odraslih stoji uokolo i razgovaraju. Kakva šteta za takav šator. Cirkus bi bio mnogo uzbudljiviji. A zašto sami ne biste napravili cirkus? Da, može se zvati Pepin cirkus. Jeste li gotov s postavljanjem šatora, djede? Gosti uskoro stižu. Bako, napravit ćemo cirkus za tvoju vrtnu zabavu. Kakva izvrsna ideja. Možemo se preobući. Svakako. Donijet ću kutiju s odjećom. Možemo biti klaunovi. I snagatori. I žongleri. Moj tata je bio u cirkusu. Wow, što je radio tamo? Prodavao je ulaznice. Evo, svi možete pronaći nešto u što ćete se obući. Pepa je pronašla šešir. Pas Deni pronašao je točkaste kupaće i umjetne brkove. Uf! Doni je pronašao odijelo za klauna. Tko se želi našminkati? Ja želim. Što ostali žele biti? Ja želim biti klaun. Ali Pepa, gdje ti je kostim klauna? Dobro, ti budi klaun. Ja želim biti snagator. Dobro, Deni, ti budi snagator. Ja želim biti žongler. Ali to sam i ja željela. Dobro, ti budi žongler. Djede, ja se nemam u što prerušiti. Ti možeš biti direktor, Pepa. Imaš pravi šešir za to. A što je to direktor? Direktor je šef. Da, želim biti direktor cirkusa. Što trebam raditi? Kažeš, dobrodošli u moj cirkus. Pogledajte nemoguće, nevjerojatne, fantastične i neustrašive podvige. Dobrodošli u moj cirkus. Ima nevjerojatne podloge. Mu! Bakini gosti stigli su na zabavu. Pozdrav svima, imamo iznenađenje. Cirkus je stigao u grad. Dame i gospodo, dobrodošli u moj cirkus. Sad, molim vas, jako se uplašite nevjerojatne mačke Mimi. Pogledajte Đorđa, Roberta i Jedija na triciklima. Nemojte prestati s pljeskom, stiže snagator Deni. Nekoć sam i ja bio snagator. Mogao sam podići traktor. Pogledajte slonicu Emily koja žonglira s krumpirima i jajetom. Sad se jako smijte jer nam stiže poni Doni klaun. Možemo biti klaunovi. I snagatori. To ja zovem smiješnom točkom. Hvala vam! To je bilo sve od mojeg nevjerojatno nemogućeg cirkusa. Tada! Hurra! To je bio najbolji cirkus u kojem sam ikada bio. Peppa Pig. Peppa Pig.